नमस्कार जय जगन्नाथ जागरण परिवार तरफ आपण को स्वागत। मु रंजन कुमार रथ इतिहास अध्यापक आज आपण मानक सम्मुख को नहीं आसी ओडिशा चालक संघ तरफ एक अभिनव वीडियो एवं जो वीडियो आपण माने देखि सारा पर निश्चय यह लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट्स निश्चय करेंगे। एबे जो चालक संघ तरफ जो वीडियो पोस्ट करा जाऊे से परिचय निश्चय आपण मानू आगक नेब एवं जो माने सारथी साजिकी ओडिशार कोणे अनुकोण भारतर कोणे अनुकोण प्रचार एवं प्रसार कर चालक संघ भाई मानकर समस्यार समाधान। बर्तमान तक परिचय नवा मोर बाम पाखे अच्छा खलील साहा, डाहना पाखे अच्छा जोगेश्वर साहू भाई एवं शेष बसी विज्ञान दास। ये तीन जन चालक संघ तरफ निजर जोटा आम कुछ अवदान आग को निश्चय आपण मानकर दाबी आपण मानकर समस्या आपण मानकर दुख को निश्चय लाघव करेंगे। प्रथम क्वेश्चन मुझे खलील भाई पाखक खलील भाई आप मत कहतु ओडिशा परिवहन चालक संघ अराउंड 60,000 60,000 बर्तमान आपणकर ड्राइवर मानकर ये संघरे ओतप्रोत भाव जड़ित आपण संघर उद्देश्य व लक्ष्य कौन? धन्यवाद आज्ञा। प्रथम तो आम संघर उद्देश्य यह कि आजिकल समाज रे जो प्रकार चालक भाई माने असम्मानित होचंती से क्यों प्रकार सम्मान पाई परिबे, असम्मानित होबार पछरे कारण कौन से कारणटा को आम खोजा कि सचेतन करवा आम चालक भाई मान को सचेतन करवा कि आमर को प्रकार भूल रोची जो आम समाज रे असम्मानित होछे। ये है गोटे लक्ष्य। द्वितीय लक्ष्यटी आमर है कि आम सरकार पाखु किछि दिन शिखिला परे ट्रेनिंग नेला परे जो लाइसेंस टी आम नौचु किछि अर्थ मध्य खर्च करके नौचु सरकारी खातार से अर्थटा जमा होछि आम सरकार पाखु कहले किणिकी नौचु लाइसेंसटा किंतु सरकार पाखे आम कौन चालक कौन अनुदान किंबा कौन स्कीम नहीं। कौटी रास्ता घाट में कौन दुर्घटना शिकार होछि जड़े चालक जदि तापाई सरकार सहायता किछि नहीं कहीं नहीं आ से सहायता आमर जदि अधिकार से अच्छी कि आम से सहायता सरकार पाखु आम आनीपारू से आम संगठन टी तैयारी करछु। आगामी दिन में आम सरकार पाखे आमर अधिकार मानपत्र रखिबू आम मागुणी करूँ सरकार को कहूँ कि आमर अधिकार जहाँ अच्छी आम किसी अनुदान अनुकंपामूलक राशि हो कि आम इन्शुरांस हो आपण प्रदान किसी करंतु। ये है आमर मूल लक्ष्य। तापर मु जो जिनसटी कहली आपन को कि आमे माने असम्मानित होछु धरी निया जो बाटरे गोटे चालक गाड़ी लेके जाउची कौन सी जगह कौन दुर्घटना हो गला आपण माने देखिथिबे कि अनेक जनसाधारण तांको बाड़ी ठू आरंभ करी सोदा गाड़ी ठू आरंभ करी अनेक प्रकार शोषण करुछंती। सेम सही प्रकार जदि चालकटी रास्तार गाड़ी लेके जाउची अनेक जगह आप देखिथिबे सरकारी कर्मचारी माने जो माने पुलिस वाला हूँ कि आरटीओ वाला हूँ कि जेकोसी प्रकार सरकार के कर्मचारी हाथ मारिकी पाउण नौकरी से भी शोषण शिकार होती मालिक माने कौन पैसा दियंती नहीं जेतिकी पैसा दे था खर्च वर्च से खर्च रू काट करी से दबा बाध्य हमें नचेत माड़ गाड़ी शिकार होती अनेक प्रकार शोषण शिकार होती। ये है आम उद्देश्य कि आम प्रकृति में आम चालक भाई मान को सचेतन करा कि रास्ता घाट में कौ प्रकार आम यातायात करवा कि दुर्घटना को आम एड़ाई पार आउ सरकार को आम सूचाई पार कि नहीं आमर भी गोटे समाज अच्छी कि चालक भी गोटे मनीष अच्छी कि से भी जड़े समाज अधिकारी कि आम जेहेतु आपण पाखु लाइसेंस देचु आम आपको अथराइजेसन देते आम गाड़ी चालना करने आम जब दिन राति 24 घंटा गाड़ी चलाई आपण पाखे आवश्यकता जहाँ आपंकर आवश्यकता रही
से गहमटे हो चाउलटे हो कि अटा हो कि डाली हो कि पियाज हो कि रसुण हो कि तेल हो कि लुगापटा हो जेकोसी जिनस एक जगार अन्य जगार पहुँचाई पारुछु जो समाजर मंगल हो पारुछि कि खाद्यपेय व्यवस्था हो पारुछि से सब जदि आम करूँ ताहले आमको किसी आपण अनुदान दिंतु आम किसी स्वतंत्र व्यवस्था करूँ यह है आमर मूल लक्ष्य। आज आम देखुचु भारत होउची पृथ्वीर द्वितीय जनबहुल देश किंतु भारतीय समाजर आकार होची बहुत बड़। चालक मानक द्वारा मोर परवर्ती क्वेश्चन रहिबो विज्ञान भाई को चालक मानक द्वारा भारतीय समाज एवं सरकार यह द्वारा किसी उपकृत होउचंती कि? नमस्कार आज्ञा निश्चित भाव में ड्राइवर जो समाज उपकृत होती कि सरकार भी उपकृत होती मु कहवाक चाहिए प्रथमे ड्राइवर माने समाज संस्पर्श रोच आ समाज भी ड्राइवर संस्पर्श रोचे तेणुक मुझे समाज रे ड्राइवर माने जने जने भगवान से कथा नुहे मुझे जे समाज रे ड्राइवर भी समाजर उन्नतिकरण किसी ना किसी अवदान रोचे आम मु निजे कहीपरि ड्राइवर कले ये लक्ष 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 लोक अच्छा जे कि निजर अशिक्षित जो हो कि मूर्खपणता जो हो जदि कौन कारणवशतः से माने ड्राइविंग लाइन को लेकर ड्राइविंग करिक निज परिवार प्रतिपोषण करेंगे बोली इच्छा प्रकाश करिक गाड़ी लाइन को आसी तो सरकार जड़े ड्राइवर गाड़ी चलेले ट्रक ड्राइवर हूँ कि जेकोसी ड्राइवर हूँ से डीजेल भी जी दिन को पड़ुंट से बाबद भी सरकार टैक्स आदाय कर तेणुक आज्ञा जड़े ड्राइवर भी लुण पकेट आणिक पहुँचले दुकान में जनसाधारण जेकोसी व्यक्ति जदि लुण पकेट किणुंट से भी प्रथम सरकार को टैक्स दौरान तो मुझे ड्राइवर जो सरकार दिन को कोटी कोटी टंका टैक्स आदाय करुँच मैंने चिंता करूँ आम दिन को कोटी कोटी लिटर मु नुहे समग्र ड्राइवर भाई मैंने समस्ते दिन को कोटी कोटी लिटर डीजेल पड़ जाऊँच से बाबद सरकार टैक्स नहीं पार्टी आपड़ चिंता करूँ गोटे टोल टैक्स गोटे ट्रक गाड़ी को केते टंका टैक्स पड़ुचे आपण मैंने हे तो रास्त चलुँच जानी निश्चित तेणुक से विषय तो मुझे कहबिनी कि ये कहबी जे सरकार भी टोल टैक्स बाबद हूँ कि डीजेल बाबद हूँ कि ट्रांसपोर्टिंग बाबद हूँ जे माल मगाउं से भी दौरान जो कंपनी माल प्रोडक्शन हो भी दौरान जड़े ट्रांसपोर्टर सरकार पाखु लाइसेंस आनी से भी सरकार को दौरान जड़े मालिक गाड़ी मालिक से भी कागज पत्र कर सब ठीक ठाक चलती भितर आज्ञा मुझे गोटे कथा कहबी आम ड्राइवर भाई मैंने जानी शुणिक ओभरलोड पकाउना ओभरलोड करुँच जो कंपनी जो माल प्रोडक्शन करुँच से माने ओभरलोड दौरान ट्रांसपोर्टर ऑर्डर करुँच गाड़ी मालिक हाँ कहते जे माल मगेबा कथा से मगाउं किंतु आम ये मध्यम केवल नहीं पहुँचेबू आज्ञा जन ड्राइवर कर्तव्य कहले से रास्ता को सबू परिस्थिति को सामना करिक रास्ता उपरे जनसाधारण पाखे पहुँचेब कपड़ा भी हो आज्ञा गुजरात रू हो कि सूरत रू हो जन ड्राइवर आणिक पहुँचाऊँच किंतु से जी रास्ता अतिक्रम कर आसूची तार भितर भी आज्ञा आमको चोर सामना करा पड़ुची डकायत सामना करा पड़ुची किन्नर मानक भी किसी देवाक पड़ुची भिखारी मानक भी किसी रास्ता उपर देवाक पड़ुची एमती कि आईन कर्मचारी माने प्रथम आमको शोषण कर लगी पड़ुंट तेणुक मो कहवा कथा आमको आम ड्राइवर एमती गोटे स्वतंत्र रूल रेगुलेशन करा जाऊ जमती कि आम आईन कर्मचारी किसी सहयोग कि सुरक्षा पाइपर तेणुक रास्ता उपर आम कौन से आईन कर्मचारी केवे भी सुरक्षा पाइबार आम देखिनु बर आम गाड़ी को डकायत आसिक बहुत किसी क्षतिग्रस्त करके जाइए कि आम थाना पहुँचला बेलू थाना वाला उल्टा आमको भूल बुझुंट कि आमको दोषारोप करुँच तेणुक आम लाइसेंसटे करूँ ठीक अच्छे आम 3 वर्ष हेल्पर करूँ परिश्रम करी गुरुंकर सेवा करी आम ड्राइविंग शिखीचु किंतु ता भीतर जो लाइसेंस भी करूँ सरकार जो सब नियम अनुसार आमको से सब परीक्षा दे सारा पर भी आमको लाइसेंस टी मिली तेणुक आज्ञा मुझे कहबी प्रथम मोर जेहेतु परिवार मो बैकग्राउंड अच्छा मोर बापा माँ अच्छा कि पिला छुआ अच्छा से मुझे कौन ना कौन कम करी आज्ञा मु निजको जड़े ड्राइवर हिसाब से अच्छी बोली मुझे निजको जड़े जड़े मुझे भावुची जड़े स्वाभिमानी कि मु सम्मान सहित बंचा चाहूँगी तेणुक मुझे चोरी करें सत आज्ञा
से मो ड्राइविंग लाइन को आपणे नहीं तेणुक मुझे देखुची एटी मु 20 वर्ष ड्राइविंग करिया भितर भी मु आज जो अवस्था थी से बर्तमान भी सही अवस्था आपण मान पाखे निश्चित गोटे क्वेश्चन आसो जे मद पीकी सब उड़े देते आज्ञा ठीक अच्छे आप भी मो बड़ी को रिसर्च करेंगे मो जीवन काल भितर केते मद पीछे से कथा नुहे मु एकुटिया ठीक अच्छे किंतु मो जाति ड्राइवर मदुआ बोली परिचय बर्तमान नहीं किंतु मु आपण मानू गोटे कथा कहबी समाज रे मद पाई जो सब अघटन घटुची कि दुर्घटना घटुची आम ड्राइवर भाई मैंने चाहिए जब 2 मास बंद करदेबू से मद पाई कौन सी दुर्घटना घटबनी आपड़ चिंता करूँ आम ड्राइवर भाई मैंने गोटे जड़े ड्राइवर भाई कंचा माल नहीं गोटे मद कंपानी पहुँचले मद बना हो पारुची मद बना सरिले भी प्रडक्ट जो मैंने करूँ जो कंपानी प्रडक्ट हो जाऊँगी मद से मद को भी गोटे ड्राइवर आनिक काउंटर में पहुँचाऊँगी आपण मैंने चिंता करूँ जनसाधारण जड़े वयस्क लोक वृद्ध व्यक्ति से मद पीकर सैकेल नहीं टुलटुल होकर रास्ता चली कौन सी कारणवशतः दुर्घटनार जदि से शिकार हो जाती तो आमरी सरकार परिवार को 2 लाख 5 लाख किसी ना कि सहयोग करुँच किंतु ड्राइवर अक्लांत परिश्रम करुँच राति अनिद्रा रोच ता भितर से जदि कौन सी गचरे बाड़े दुर्घटन निजे क्षतिग्रस्त हो जाती कि निजे मरी जाती किंतु कौन सी सरकार परिवार को कौन सी सहायता दौना तेणुक मो ड्राइवर मुंडे आगे आपण मानू गोटे कथा कहवाई चाहूँगी मु अवश्य मूर्ख होता पारे ठीक अच्छे किंतु मो समाज को एतिक सचेतन करने चाहिए कि मद जनित जेकोसी दुर्घटना हो कि घटना जहाँ भी घटुची से सब को आम ड्राइवर भाई मैंने चाहिए भी रोकदे पारू तेणुक मद बनइबार आमर हाथ रोचे पहुँचबार आमर हाथ रोचे तेणुक आमर कौन भूल थाऊ कि न थाऊ प्रथम मदुआर परिचय आमको ही आख्या दि जाऊँगी तेणुक सबू भाई मान को अनुरोध करी मु निजे ठीक अच्छी किंतु ओडिशा परिवहन चालक संघ तरफ मु ओडिशार समस्त ड्राइवर बंधु मान को अनुरोध करी कि भाई माने रास्ता उपरे आम एकुटिया चलू ना जनसाधारण चलुँच 4 व्हीलर चलती बाइक भी चली कि छोट पिला स्कूल रे जाऊँगी साइकेल नहीं कि गोरु गाई छेली मेंढा ये सब भी रास्ता उपर अतिक्रम करुँच तेणुक भाई मैंने आपण मान को हाथ जोड़ी अनुरोध करी जेकोसी भाई मैंने ड्राइविंग करुँच आपण मैंने टिके आपण मानकर टिके समय लेट हो पछे के आपण मैंने टिके रास्ता को देखी चाहिए ना निजे दुर्घटनार शिकार हूँ कि आउ क्या दुर्घटना घटे क्षति पहुँचा से सब जिन न करने भाई मान को अनुरोध करी आओ जय जगन्नाथ। मोर परवर्ती प्रश्न कि परवर्ती प्रश्न पचारे पूर्व विज्ञान भाईंकर उत्तर खलील भाईंकर उत्तर आ पूर्व थिला समाज पाई एवं सरकार टी चालक संघर कौन भूमिका रही खूब सुंदर उत्तर देले विज्ञान भाई जे कि समस्ते खराब नुहंती समाज रे भल लोक अच्छी खराब लोक अच्छी एवं सरकार समाज पाई चालक मानकर भूमिका हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण किंतु यही समय गोटे छोटिया प्रश्न मो मनगरे उंकी मारुची प्रश्नटी हूँ समाज रे वर्तमान जो भली भाव में चालक मानक प्रति अंगुली निर्देश करा जाउछि गोटे चालक प्रति रात्र काल लोक मानक मन में सेतिकी विश्वास आसनी तांका सहित गोटे जगार अन्य जगह को जीवाई ए विषय आपण मत कौन रही आज्ञा से विषय गोटे ड्राइवर भाई कहीं जनसाधारण भरोसा रोनी मुझे कहवाई चाहिए आम ड्राइवर कहले आज्ञा मूर्ख पदवीर जो मैंने पाठशाठ पढ़ी न पारती से ड्राइविंग लाइन को आपणे नहीं था तेणुक आज्ञा से कर्म को देखिले ना से दरकार पड़े एमती परिस्थिति आसपाखे पैसा थी 1000 टंका थी गाड़ी डीजेल थी जावाई रास्ता थी किंतु रास्ता फाँका नापारे खाई पारे गाधे पारे गेटअप गोटे एमती गेटअप आसी जाए जे कि लोक मैंने देखिले भी घृणा करने को बाध्य हे एक गोटे परिस्थिति तापरे ड्राइवर भाई मान भितर समस्ते खराब लोक नुहति किसी लोक साहाय्य करने मनोवृत्ति नहीं जाई तो किसी लोक माने कुसंस्कारी रही था
ଯେମିତିକି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ମୁଁ 100 ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କୁ ନେବି, 100 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେବି, ଆଉ 100 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେବି। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମ ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅବମାନନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି କିଛି ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ମୁଣ୍ଡ ହିସାବରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ 100 ଜଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଲି, ସେ 100 ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ 70 ଜଣ ଲୋକ ଖରାପ ବାହାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଣ୍ଡୁଆ ଆପଣମାନେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ବୁଝିଦେବେ ସେଭଳି ଲୋକ ବାହାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ 30 ଲୋକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବୁଝିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିବ। କୌଣସି ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭର କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଭଲ ଜିନିଷଟା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏ 100 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 70 ଜଣ ଲୋକ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ 30 ଜଣ ଲୋକ ଖରାପ ଶିକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ 100 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ 85 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି ଭଲ ଥାଆନ୍ତି ତ 15 ଜଣ ଲୋକ ଖରାପ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ 15 ଜଣ ରହିଲେ ସେ 15 ଜଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଉ 85 ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଖରାପ କହିପାରନ୍ତିନି। ଯଦି କହୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯିଏ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ହାଲତରେ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦେଲା, ରିଜାର୍ଭଟା ପକେଇଲା, 500,000 ଛଡ଼େଇ ନେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି। ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତା ନାହିଁ କି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆମେ ହେଇକରି ନାହୁଁ। ତା ଭିତରେ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା, 100 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। 100 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବି ଭୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ସମାଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିପାରିବୁନି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯିଏକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ରଖିପାରିଛି। ଆଉ ନିଜକୁ ସେତିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯିଏକି ମୋ ଗୁରୁମାନେ ମୋତେ ଏତିକି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇକରି ହୁଏତ ମୁଁ ଚୋରି କଲେ କାଳେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଚୋରର ପରିଚୟ ପାଇଯିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇନଟାକୁ ଆଦରେ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ମୋ ପରିବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେବେ ଅପସା ରହିନି କି ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଟା ଅନୁମାନ ବି କରିପାରୁନି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଇଗଲା ପରେ ତ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତର କଥା, ମୁଁ ବି ନିଜ ଉପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ମୂର୍ଖ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ସମାଜରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ ବି ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବନଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଯେତିକି ଦୂରେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ଚାଲିବି କେମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ନିଜକୁ ସଚେତନ ହିସାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଯଦି ମୋତେ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ କି ସେ ସଚେତନତାର ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି ଟୋଟାଲ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାଲିକ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ଭଲ ଦେଖାଯିବୁ, ତାହେଲେ ତ ମାଲିକ ଆମକୁ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଦେଉଛୁ, ତେଣୁକୁ ସେଠି ବି ଆମକୁ ଦରମା ଦେବନି, ବହୁତ ହରକତ କରିବ। ତେଣୁକରି ବି ବହୁତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ନିଜକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହିସାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଯେଉଁ 30 ଭାଇ ଭଲ ରହିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ 70 ଭାଇ ଆମର ଖରାପ ରହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ କଳୁଷିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପୋଷାକଟେ ପିନ୍ଧିକି ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ତାହେଲେ RTO MVI ଆମର ଅଧିକ ପଇସା ଆମଠୁ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ମାଲିକ ବି ଭାବିବ ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ପଇସା ତାଠୁ କମେଇ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ
ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାକିରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାହାର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର 9 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଖଟୁଛି ଆଉ ସେଠି ଡ୍ରାଇଭର ଚାକିରି ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚାକିରି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦରମା ତାର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେତିକି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର ବି ନାହିଁ ହେଲ୍ପର କାହିଁକି ରହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଠି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ହେଲ୍ପରଟେ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଏକୁଟିଆ ଚଲାଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା କାହିଁକି ଆମର ଘଟୁଛି ପବ୍ଲିକ କାହିଁକି ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଜଣେ ଚଲେଇକି ନେଇପାରୁଛି ଆମର ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଟା ତ ନେଇପାରୁନି ଜଣେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ସିଏ ତ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିପାରୁନି ଜଣେ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଛି ସିଏ ବି ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିପାରୁନି ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଭୁଲ ରହିଲା କୋଉଠି ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଦଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସାର୍ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ମୂଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି କି ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକା ସମୟରେ ସମାଜରେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ରାତିରେ ଖାସ୍ କରି ରାତିରେ ଚାଳକ ସହିତ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜଣେ ଚାଳକ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ସେଥିରେ ଦାୟୀ କରୁଛି କି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି କିଛି ଚାଳକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଖରାପ ମନୋଭାବ ନେଇକି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ରାତିରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଏ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟାଇବି ତା ପାଖରୁ ଏମିତି ବି ମନୋଭାବ ନେଇକି ଥାନ୍ତି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ବଦନାମ ଏଠି ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୋତେ ଗିରଫ କଲେ କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ମୁଁ ତ କହିବି ତାକୁ ଯଦି ଶକ୍ତରୁ ଶକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ତାକୁ ସେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥିଲା ବୋଲି ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନା ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଗୋଟେ ଅଫିସକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ଲକ ଅଫିସକି ଯାଇଥିଲି ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଜଣେ ବିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଚେୟାରରେ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିକି ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାର୍ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇପାରିଲାନି ଫେରି ଆସିଲି ତାର 2 ଦିନ ପରେ ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ତାଙ୍କ ଡେପୁଟେସନରେ କିଏ ଆସିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଇ ସାର୍ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୋର ଅତି ପରିଚୟ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା ମୁଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର बोले सर मु गोटे कथा शुणिली ना कौन शुणिले बोले शुणिली परदिन आसती शुणिली जे आप लांच नेबा अभियोग सस्पेंड हो जाती आपन को बहिष्कार कर दिया जाइए ना हाँ सत कथा बोले पुणी आज कौन चेयर बस ना लांच देकी तो ये हूँ कथा गोटे जिनस हूँ देखूँ आमको कहीं ना कहीं जदि गोटे चालक ये मनोभाव नहीं कि रास्तार ओह्लौची ताकू 5 जन जनसाधारण निश्चित सहयोग करुँच सहयोग नक ताकू विरोध करते केबे संस्था से करना आम भी निजक दायी करुँ कि प्रकृत में ये जो घटना मान होती जनसाधारण भय कर कारण आम किंतु जनसाधारण देहरे भी दोषी अच्छा खाली केवल चालकटे दोषी बोली खलील भाई टे गोटे कथा कहना चाहिए आज्ञा ये जो आम समाज भितर जन ड्राइवर मेडिसिन आनी पहुँचाऊँगी आम समाज भितर आम ओडिशा भितर भी गोरु गाड़ी अलग राज्य को भी सप्लाई हो पार देखो जड़े ड्राइवर मेडिसिन आनी पहुँचाऊँगी कि कौन उपाधि मिलूनी कि कौन किसी साहय सहयोग मिलूनी किंतु जदि जड़े ड्राइवर ता परिवार चलैवा जाकि गोटे गोरु गाड़ी चलाऊँगी कहीं रास्ता उपर जेकोसी लोक चाहूँ दरकार पर जब से सामने पड़ू बाड़े बाड़े मार यार प्रकृत रहस्य कौटी रोचे लुचिकी आपने चिंता करूँ जे जन ड्राइवर गाड़ी चलैले से टंका 200-300 बेसी हेल्ले टंका 1000 कमाई पाए परिवार भल गाड़ी गोटे मिल पारे से गोरु गाड़ी गोटे चलाऊँ गोटे ड्राइवर मद गाड़ी भी चलाऊँ परिवार गोटे ड्राइवर भी गंजेई गाड़ी भी चलाऊँ परिवार जन ड्राइवर मेडिसिन आनी पहुँचाऊँगी कौन उपाधि मिलूनी किंतु जो ड्राइवर टे निशा द्रव्य आनिक पहुँचाऊँगी आमर ड्राइवर मध्यम ये जो निशा आउ मेडिसिन
मेडिसिन आनिबारे जेमती सरकारଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ସେମିତି ନିଶାରେ ବି ନିଶା ସମାଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ବି ସରକାରଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି। ଯୋଉ ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମଦ ହଉ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ହିଁ ଶିକାର ହେଇଯାଉଛି, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ୟାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛୁ ବୋଲି କ'ଣ ସମାଜର ଶତ୍ରୁ? ଆମେ ବି ଏଇ ସମାଜରେ ମାର୍ବଲ ଆଣି ପହଞ୍ଚଉଛୁ, ଏସି ଆଣି ପହଞ୍ଚଉଛୁ, ଡିଜେଲ ଆଣି ପହଞ୍ଚଉଛୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ପହଞ୍ଚଉଛୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଆଣି ପହଞ୍ଚଉଛୁ, ବହି ପହଞ୍ଚଉଛୁ, କାଳି କଲମ ଆଣି ପହଞ୍ଚଉଛୁ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ହିସାବରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆପଣ ବ୍ରସ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର, ସେ ବ୍ରସ୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣି ପହଞ୍ଚିଛି, କୋଲଗେଟ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣି ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବ୍ରସ୍ ଆଉ କୋଲଗେଟ୍ ବମ୍ବେରୁ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତିଆରି ହଉ, ସେ ଜାଗା ଉପରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇବା ଭିତରେ ବି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଚୋରଚଠାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଇନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରୁଛି। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କର୍ମ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି କରିଦେଉନୁ। ଆମେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଛୁ, ଯେ ଯଦି ଆମେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଛୁ ମତଲବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣିଥିଲୁ ସେଦିନ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲୁ ଯେ ସମାଜରେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇକିରି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେଇକିରି ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦୁଃଖ ଭିତରକୁ ଫେରିଦେବୁ, ଦୁଃଖ ସାଗର ଭିତରକୁ ଆମେ ଫେରିଦେବୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲୁ। ଆମେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆମେ ଚଲେଇବୁ, କପଡ଼ା ଗାଡ଼ି ହଉ କି କ୍ଷୀର ଗାଡ଼ି ହଉ କି ପରିବା ଗାଡ଼ି ହଉ କି ମେଡିସିନ ଗାଡ଼ି ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ହଉ, ସମାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ସମାଜରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେମିତି ସହଜତାର ସହିତ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ, এইটা ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିକିରି ଆମେ ଲାଇସେନ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କହିଲେ ଆପଣ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଚାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଆଉ ଚାଳକ କ'ଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ସରକାର ପାଇଁ କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାର ସାରଥୀ ହେଉଛି ଏ ଚାଳକ। ଆଉ ଆମର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନର ଯେମିତି ଯାବତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସବୁର ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ସମାଜରେ ଚାଳକର ଭୂମିକା ହିଁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନଟି କରିଛୁ ଏହି ଜିନିଷ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଦୋଷ ରହିଛି କି, ଯଦି ରହିଛି ସେ ଦୋଷଟାକୁ ଦୂର କରିକି ସେ ଆମର ଅପବାଦଟାକୁ ଦୂର କରିକି ପ୍ରକୃତରେ ସଚେତନ ହେଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା। କାରଣ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିକି ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଘରୁ ବାହାରିକି ଷ୍ଟେରିଂ ଉପରେ ବସୁଛେ ଆମ ପଛରେ ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାଉ, ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଆସୁ। ବାପାଟି କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛି ଫଳଟି ନେଇକି ଆସିବ, ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ଟି ଧରିକି ନେଇକି ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ନ ହେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟାଇବା ହୁଏତ ପରର ହାନି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନିଜର ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ ଆମ ପଛରେ ଆମକୁ ଅନେଇ ରହିଥିବା ପରିବାରମାନେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନେଉରା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଚାଳକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସଚେତନର ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସଚେତନ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଫେରିଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଉରା ହେଉଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ଚାଳକ ସମାଜଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ହେଉ ଅନୁଦାନ କିଛି ଦିଆଯାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ଚାଳକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ? ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କଠାରୁ? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ କି କିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେହେତୁ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ
ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯେ କି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପାଇପାରି ନାହୁଁ। ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଏ ତ ଆଜି ବି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର ମିଳିପାରନ୍ତା ଯେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆସିପାରନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ହେବି, ଡ୍ରାଇଭର ହେଲା ପରେ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହିସାବରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ କି 40 ବର୍ଷ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ବୟସ ହୋଇଯାଉଛି 60 ବର୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖା ନ ଯିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବଳ ବୟସ କମିଯିବାରୁ ବଡ଼ିର ବଳ କମିଯିବାରୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରନ୍ତେ ସରକାର ତାହେଲେ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ଚାଳକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜୟରାମ ଭାଇ, ଅମର ଭାଇ ଏବଂ ଅଭିରାମ ଭାଇଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିକଟରେ ଆମେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିଲେ ଦ୍ରୁତଗତି ମହାବିପତ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଳାନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖଲିଲ ଭାଇ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭାଇ, ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଳକ ଭାଇଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି କରିବ ସଚେତନତା, ତିଆରି କରିବ ଜାଗରଣ, ତିଆରି କରିବ ନୂତନ ପିଢ଼ିରେ ଆସୁଥିବା ଚାଳକ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।